Ndagushimiye kandi ugaha ikaze gukurikira ibiganiro byacu kuri Rwanda News Update. Perezida Kagame na Tshisekedi barahurira i Rwanda. Aha ni muri Angola. Abasirikare barenga igihumbi b'igisirikare cya Kongo bahunze urugamba. I Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda, abaturage babiri barashwe n'abashinzwe umutekano. Tunyarukiye muri Uganda, umusirikare w'iki gihugu yarasiye bagenzi be babiri muri Kongo. Reka aya makuru n'andi yose twabakusanyirije tuyabagezaho mu kanya. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byitezwe ko bahurira i Rwanda muri Angola. Hagati yo kuri wa kabiri tariki ya 5 Nyakanga n'ejo kwa gatatu tariki ya 6 Nyakanga nibwo byitezwe ko abakuru b'ibihugu byombi bahura ku buhuza bwa Perezida Joao Lourenço wa Angola. Perezida Lourenço kuri ubu ni we akarere k'ibiyaga bigari akaba ari nabo babatumiye. Byitezwe ko abakuru b'ibihugu byombi baganira ku makimbirane amaze igihe ari hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa mu rwego rwo kuyavugutura umuti. Kuri ubu amezi arakabaka babiri ibihugu byombi birebana y'ingwe ku mpamvu z'ibirego Kinshasa imaze igihe irega u Rwanda irushinja gufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 umaze igihe mu mirwano n'ingabo zayo. Ibi byatumye guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihagarika amasezerano yose yari yasinyanye n'iy'u Rwanda ndetse inahagarika ingendo za sosiyete ya Rwandair ku butaka bwayo. U Rwanda cyakora cyo rwakunze guhakana ko nta bufasha ubwo ari bwo bwose ruha M23 rukavuga ko uriya mutwe nta naho huriye narwo nk'uko Kongo imaze igihe bivuga. Ba perezida bombi Kagame na Tshisekedi bagiye guhura mu gihe umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba ukomeje imyiteguro yo kohereza ingabo zawo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Izi ngabo zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo zirimo iz'u Rwanda kuko Kongo Kinshasa yagaragaje ko itazishaka ku butaka bwayo. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye n'ikigo cy'itangazamakuru yagaragaje ko kuba Kongo Kinshasa yarakumiriye ingabo z'u Rwanda nta kibazo kirimo kuko nta n'uwo rwingingira kohereza izo ngabo. Kuri iyi ngingo Perezida Paul Kagame yagize ati: "Niba mbyibuka neza u Rwanda rwageze muri EAC mbere ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo ariko ntacyo bitwaye, twese turi abanyamuryango ba EAC." Iyo bavuze rero ingabo za EAC mu by'ukuri bisobanura ko u Rwanda ruri mu bagize izo ngabo. Ibi ariko kandi bituma urugendo n'umuti w'ikibazo byoroha kurushaho mu gihe uruhande bireba ari rwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruvuga ko rutewe ikibazo no kuba u Rwanda rwakwitabira. Ibyo nta kibazo binteye ndetse nta n'umuntu n'umwe turi kwinginga ngo tube muri izi ngabo. Perezida Paul Kagame yavuze ko nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko itifuza ingabo za RDF ku butaka bwayo, uko byagenda kose uwo we wese yatumiriye kugarura amahoro ku butaka bwayo akwiye gukemura iki kibazo neza. Yavuze ko iki kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo gikemutse neza ntacyo byaba bitwaye u Rwanda. Kuri iyi ngingo yakomeje agira ati: "Baramutse baje bavuga bati tugiye kurandura burundu FDLR ikomeje guteza ikibazo hagati y'u Rwanda na Kongo, hanyuma bagakomeza kuvuga bati tugiye gushyigikira amahoro muri iki gice cy'uburasirazuba bwa Kongo ndetse bakanazirikana ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda M23 basubizwa muri sosiyete yabo ya Kongo, hanyuma bagasubizwa uburenganzira bwabo nk'abaturage b'iki gihugu uburyo badakomeza kurwana." Yanavuze kandi ko izi ngabo ziramutse zihaye u Rwanda garanti y'uko nta bisasu bizongera kuraswa ku butaka bwarwo, byaba bikozwe na FARDC cyangwa FDLR nabyo ntacyo byaba bitwaye. Ku bwa Perezida Kagame ngo yakwishimira ko ibi byagerwaho nta ruhare rw'u Rwanda rurimo kuko n'ubundi kohereza ingabo zarwo muri Kongo hari ikindi kiguzi byatwara. Dukomereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi abasirikare barenga igihumbi b'iki gihugu bahunze urugamba. Ingabo z'igihugu cya Kongo FARDC zakoreraga muri Axe ya Kabindi na Matebe bakuyemo akabo karenge barihungira kuko kugeza ubu barenga igihumbi bageze Rukoro bakaba ariho bakambitse. Muri aka gace ka Rukoro ni mu birometero 2 uvuye muri Rucuru. Muri uyu mujyi wa Rucuru ubwoba ni bwose kuko n'abahasigaye babuze ayo bacira nayo bamira. Ku murongo wa Bikenke na Ntamugenga ingabo za FARDC zirahunga umusubirizo. Aba basirikare guhera saa 11:25 bari batangiye guhunga umujyi wa Ntamugenga kuko guhera icyo gihe nyine Ntamugenga yari yamaze gufatwa n'inyeshyamba za M23. Nyuma yo gufatwa kwa Ntamugenga, ingabo za leta ya Kongo zifite ubwoba kubu ikigiye gukurikira ari ugufata umujyi wa Rucuru. Iyi ntambara ikomeje kubica bigacika mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Inzira imwe rukumbi yo kuyihagarika ni ibiganiro kuko inzira y'intambara yo yamaze kwanga burundu. Tukiri muri iki gihugu hari kubera intambara, umusirikare wa Uganda yarasiye bagenzi be babiri muri Kongo. Umusirikare wa Uganda uri mu butumwa bwo guhangana n'umutwe wa ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarashe bagenzi be babiri bari mu musirikare wa Uganda n'umwe wa Kongo. Ikinyamakuru Actualité cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko uwo musirikare yarashe bagenzi be atabigambiriye ndetse yahise atabwa muri yombi mu gihe iperereza rikomeje nk'uko byemejwe n'uruhande rw'ingabo za Kongo. Uko kurasa bagenzi be kwabereye mu gace ka Burongo Rwenzori mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ntabwo byatangajwe niba barashwe bapfuye cyangwa bakomeretse gusa. Ingabo za Uganda UPDF n'iza Kongo FARDC zirimo gufatanya guhangana n'umutwe wa ADF ndetse ubutumwa buheruka kongerwa igihe cy'amezi 2 guhera ku wa 1 Kamena 2022. Ni umutumwa buzwi nka Operation Shuja izi ngabo z'ibihugu byombi zirimo gufatanyamo. Reka aya makuru tuyasoreze mu burasirazuba bw'u Rwanda aho mu karere ka Gatsibo abaturage babiri barashwe n'abashinzwe umutekano.
Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo burasaba abaturage kubaha abashinzwe umutekano ni nyuma yo kuba babiri barashwe mu kaduruvayo bateje ku bapolisi bari mu gikorwa cyo kurwanya magendu. Amakuru dukesha ikinyamakuru umuseke.com avuga ko abacuruzi barasiwe i Nyagahanga. Kubw'amahirwe abo bombi barashwe bakomeretse, umwe ngo isasu ryafashe haruguru gato y'imyiko ntiryasohoka, undi yarashwe mu itako isasu rirasohoka. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard yabwiye umuseke ko bari abantu uburyo barashwemo nta kundi bitari kubaho bitewe n'akavuyo kashoboraga kuvamo ikindi kintu bateje ku bashinzwe umutekano bari mu gikorwa cyo kurwanya magendu. Aha yagize ati twabimenye ko barashwe. Amakuru nuko abarashwe bari kwa muganga bari kwitabwaho kandi uburyo byagenze urebye nta buryo bitari kubaho. Inzego z'umutekano zarimo zikurikirana abakekaho magendu bamaze no kubafata ngo babajyane aho bagomba kubibazwa. Bamwe mu baturage barimo nabo barashwe bashaka kurwanya inzego ngo batesha abo bantu. Umugambi banawugezeho kuko abo bantu babiri bari bafite magendu batorotse, ariko muri ako kaduruvayo niho barashe ngo bahoshe ako kavuyo kashoboraga no kuvamo ibindi bintu bitari byiza. Amakuru avuga ko ibi byabaye ahagana saa 11:15 z'umugoroba kandi ko bari abaturage barashwe bahise bajyanwa ku bitaro bya Ngarama, ndetse amakuru akaba avuga ko nubwo bavuye amaraso menshi ariko bashobora gukira kubera ko bari kwitabwaho. Umuyobozi w'aka karere ka Gatsibo Gasana Richard yabwiye umuseke ko abaturage bakwiye kubaha inzego z'abashinzwe umutekano ndetse nazo zikabubaha.